Na slovenskej strane bývalého hraničného priechodu Rajka stálo niekoľko policajtov a ďalekohľadmi pozorovali, čo sa deje v Rajke. No, nagyon jó. Csemege. Čo je na tom transparente? Ešte som si nestihol prečítať, vydaš linku. Tak tu je Dunajská streda a dátum kedy bol ten zásah polície. Namiesto Slovakia je tu napísané Slotakia, len som chcel upozorniť. Takže namiesto V je T. Stadionban mit csináltak, tehát a magyar verést. Takže ja som tu hlavne kvôli tomu, čo sa stalo v Dunajsko-stredskom stadióne. Hát 50-60 autót várnak. Főleg délután, vagy most? Igen. A munka után inkább. Igen. Nevét megkérdezhető? Vagy nevet nem? A Jobbik Magyarországért szervezet és Igen. Magyar Gárdával közösen van bejelentve ez a tüntetés. Jo, köszönjük szépen. Takže v podstate idú protestovať proti tomu zákroku slovenskej polície v Dunajskej strede. Čakajú 50 až 60 aut, ale väčšinou prídu až popoludní, pretože sú teraz momentálne v práci. Je to pod organizáciou Jobbiku a Maďarskej gardy. Ako hodnotíte slovensko-maďarské vzťahy? Čo si myslí o tom? Aké sú? Hogy látja most a szlovák-magyar viszont? Nem. Že nie je dobré. Prečo? És mi az oka ön szerint? Hát Why? a magyar verések. Je to kvôli tomu, že teda Maďari Egyetemista lány. zasahovali polícia, plus teda nezabúdame ani na to, že tú univerzitnú študentku zbili v Nitre